Angibingelele egameni likaJesu. Wherever you are, lalela ngikhulume nawe. Ngahle kwenteke uthi unesikhathi ukukhuleka, unesikhathi u-apply umsebenzi, unesikhathi sesibhedlela, maybe nje ungibukela nje usesibhedlela uyagula. Awunalithemba. Bese iBhayibheli kuJohn chapter 5. Kwakukhona indvodza legule for 38 years. 38. Not days or month, but for 38 years. Ithi iBhayibheli ihleli isikhathi lesidze. Baphila abantu phambi kwayo. Ifuna kuphila. Kodwa kuphila kungafiki. Kodwa iyangichaza le ndvodza ayizange yagive up ngenxa yokuthi ayitholi isito, ayizange yagive up ngenxa yokuthi akekho umuntu loyisitako. Ngicabanga ukuthi nemndeni wayo bese uyilahlile nayo. Kuthi iBhayibheli abantu bebaphila phambi kwayo, but yona isuke ingaphili kungekho umuntu lomsitako. Ethi nje ufuna umuntu nje kuphela, hayi ukumphilisa. Ufuna nje umuntu kuphela ukuthi amthathe amfake emantini uma ingilozi esamazemisa amanzi. But there was nobody. Nawe ngahle kwente kumele umuntu just for waiting for somebody to help you. Akufake emsebentini. Akunike emathenda. Lalela. Nithi mina cha, qhubeka uthandaze, qhubeka ukholwe. One day your situation, your answer izofika. Ithi iBhayibheli isalele kanjalo indvodza leyo. Wafika uJesu. Iyangichaza lenzaba ngokuthi iBhayibheli uJesu athi ukuthi so nesikhathi lesidze agula. Alapho kulesimo labhekane nazo. Athi Jesu ukuthi akekho umuntu omsitile. Ngiyathemba ukuthi Jesu bekade ukuthi nguye lomsita. iBhayibheli lesinakafika Jesu wayibuta ukuthi ngakwentelana uyafuna kuphila na? Because of an experience yakhe beyisebantwini, experience yakhe bethembe bantu. Akazange waphendula Jesu la kufuna kona. Kodwa ngiyayithanda indzaba kaJesu because of iyamathi ukuthi zala khona lapha yana. iBhayibheli wamtshela ukuthi hey ndoda, thatha icansi lakho uhambe, take your mate and go. Nawula lekhaya one day kuyoba ngathi iphupho, uyofika uJesu akuphendule. Your enemies will be disappointed. Because bacaba ukuthi ngakuphelile ngawe, akapheli ngawe, sekhona lethemba. For 38 years yavuka indvodza. Nawe namhlanje ngithi ungavuka lapho khona. Ngachange impilo yakho, ungalahli ithemba. Qhubeka umthembe uNkulunkulu phezulu kwalesimo obhekane naso. Ungalahli ithemba. Believe God. One day your answer will come. God bless you.